chale le vesi solo o tanga tani na bo o me fa ma I male no to malo o ni si fai mai se le I chai chai o se la pacha inga o me ni I tuai o lana fio mai pe o na vo no a fio mai le li I a o e fa tala no talia Yesu a o yai lo wava no wa pu le taimi ana tamai le u nei eto tangi yatu Yesu a lo fa mai ai talo fai ua e tu ai Saunine o ene e tu ai ua la talo na toe afia mai Saunine Saunine o ene e tu ai ua la talo na toe afia mai Saunine Saunine o ene e tu ai ua la talo na toe afia mai Saunine Saunine o ene e tu ai ua la talo na toe afia mai o ene e tu ai e Saunine ua la talo na toe afia mai o ene e tu ai o ene e tu ai
Check 1 2. Morning. Ya Yesu. Mole mata mai nei taimi o nei tulai whaongongo me tako pese ma share tātou po kalama umalol tātou pese rea a matalo ma tātou po kalama iere tua Ia, alofa ia Yesu. Ia, o le tātou pese le nā. Ia, mai le Christ line. Le fiafi. Ia, whamali atu ono tūlanga hoi sa tūpura tātou koneti ko ina nē. Ia, o le sa. Tamwhai atu ia au o le ise leo. Ia, ai bia le atu le nea fiafi. Ia, o se mea, ia, e tawana na ini wha le tonu. Ia. I se me whai, ia, e whaptai le tua i lona lofa muna na ngali. Ia, o leo, o roo ngā solo leia mea Whaptai le tua, ia, i le nei aso, ia, e mua o na awerewi inga ma le whaptai le tua. Ia, o le nei awanoa tā ua. Ia, ua maua le tātou pokalama e whapena o na pa e atu ai le tātou pokalama. Ia, pe whatau nuina po i le tātou pokalama i le nefiafi i le astofi. Ia, pe o na masani ai le tātou pokalama i le tūlae e iwa. Ia, le ua whae te ai le iwa i le fiafi nei. Ia, e whaptai ai lai le atua. Ia, ono le nei awano mawhai on te tātou maua. Ia, tātou te whiloa i lunga le tātou pokalama. Ia, ua waifo isina ua tolu aso tātou wala. Ia, ua sa o le aso muni ni whai le tātou pokalama. Ia, o le asa. Ia, misila ia le aso awanoa le aso na fua, aso lua, aso lulu. Ia, aso tofi loa. Ia, le ua atu tātou pokalama. Ia, o le vi inga la marwhaftai i le tua. Ia, ono o awanoa o tātou maua tātou tue whiloa i. Ia, mai ai mai ma uwa ai atu ia te oi le nefiafi i lunga o lau living room po o te tono o lau taawale po o lau whalewhai ngā ruenga po o lunga o lau kerfongi po o whea lawa le mea lo e maa ua mai ma e maa tamata mai le nefiafi ia whawhetai i le atua
ia ona ua toe tātou wheroa I lunga rona polokalama. Ia whaftai fo ila I le atua ia ona le ola ma le manosi o lo tātou maua pēr I le aso ma le aso. Ia tātou te alawhai I whiau ma ngā ruenga. Ute masani o le aso ma le aso. Whawhetai ai le atua ona o le ola o lo tātou maua pēr. Ele ngata I leo le manosi. Ia ui ina uia o tātou ainga I le malanga o le mariuma le oti. Ia ai whaftai ai le atua o lo langona pēlo na wha ma whanwhananga. I lungo I o tātou ainga mo tātou tangata. So o le vi inga wha fo I le atua. Whaftai le tua I o na wha manianga I te tono o tātou ainga. Tono o tātou e kāresia. O nuu. Ele ngata le wha potonga. Ia e whawhetai ai le atua. Awane I ngalo na avere vi inga I le atua. Avere vi inga I le atua ma le whawhetai I le atua. E whainga le tau ana na mua me tau na wha mua o le avere whawhetai ma le vi inga I le atua. Ia o lona rofa mlona ngalei o lo pui ai tātou. I le aso ma le aso. Ele ngata I lea. O le ola ma le malosi o lo tātou maua pēr. Ia o le ia whaftai era I le tua le nea fiafi. Ia ona o le ua maua le awa no le tātou pokalama. Ia tātou te mafuta I le nea fiafi. Ia o le ia e whatalo whatu le pokalama o le Jesus is the Answer podcast. I le nea fiafi ia te oe. Ia e whatalo whatu ai le sofa manu malo Yesu ke wiso. Ia e mua ia ona o whatalo whatu I whioi o le tala lei. I sunga I whawhengainga ia mō tau whaletua. Whawhetai la o tau ngā luenga. Whaipea I aso uma. O lo o tau tuli vai. Ma tau te talo. Ina ia whapena ona saunga le mū mea uma. I auna ia ere ngātai lea ia o tangata o lea tua. Ina ia whapena ona maua le saunga le mū le ngātai lea o le ola ma le malosi. I le aso ma le aso ere ngātai lea. Ia au le su ena fo I o le upo lea tua. Lo tau sa ili I le aso ma le aso. Ia au wale whanganga o nganga o tangata o lea tua. I le aso sa ma le aso sa. E tari tonu fo I la le nganga. I le whaingo fie la o tau ngalwenga. Ia ai whawhetai le tua. Ia olo o tau maua pele ola ma le malosi. Malol wha malosi ngalwenga le tua. O lea ia e whatalo whatua I le polokalama o le Jesus is the Answer podcast. Ia o tau sunga I whawhenga inga. Ia e maise nai whali tua. Ia o na se e mele I o lau whatalo wha I ne fiafi. Ia I au sino si o tātou atunu. Le ngata o I ngi Amerika. O ngi usila. Au se kālia a wai. So se mea lava I nei lau langiu. Ia masi. Ia Samoa. Tātou atunu o Samoa. I Amerika Samoa. Ia ma Samoa. O polu. Ma savai. Ia e whatalo whatiri pokalama ia te o tau. Na iu mātua. Tamā na iu tamā mātutua. Na iu tina mātua. Whaamālo lava le on sai. Whaamālo fo I le tāpuai. O alo o tama whanau. I whi au mga luenga I le aso ma le aso. I le ngata I lea o whi au o tono a inga. Le tautua ina o a inga. Ia e tari tonu. Ia olo o lo tau tapua ia le whaiwa o tama whanau. Lea ia whatalo whatua I le polokalama I le ne fiafi. Ia te o tau o mātou tamama o mātou tina I le ne fiafi. Ia e whatalo whatu foi. Ia I paanga masani o le tātou polokalama o le Jesus is the Answer podcast. O lo mai mo mai pēha I le tātou pokalama I le aso ma le aso. Whatalo whatu le tātou pokalama I le nea fiafi. Le ngata I lea o ainga uo mai masani. Ia o lo o maua mai ma matamata mai le nei pokalama.
ia e whaamanuia le tua ia te oe e ala I lo mata mai le ne fiafi ia ma whaalongolongo ia awafo I se upu la o le a tātou taratala no ai ma tātou whaasoa ma whaamalose I le ne fiafi ia tari tonu le anganga ia o lo o manuia o mautau tari tonu fo le anganga ia o lo o iei fo ina I a inga ia o lo o iei le a fo wala au pa ia le tua ia inisio a ina ia a vien nei taimi ia e whatalo whatoi por kalama ia ma whaamaise atu por kalama ia awa fo I le wala au pa ia le tua ia o to wa inga le ngata fo I le o a inga ia o nei fo ia inga ia o lo o te le au pongsa o lo o te ia I lungo mātou le mātou a inga ia ono le wala au pa ia le tua ia o nisi fo I o mātou antia le ngata ia o seu tina ia o lo langona pele mawhanawhana mai le pai mai o le anganga pa ia o le tua ia le mea munia ia whai mai le tusi amu ia e whaanonoa a waia e wha mawhanawhana ina I lātou o lea ia whaatalo whaatuai le tātou por kalama I le nea fiafi ia e a mai lau vai aso amen e a mai le vai aso ia tari tonu ia o lo o manuia lo o manuia mea I lo vai aso ia o lo vai aso sai ni e nga mangaia ia e whianga ngai kamai mea ka usoso mai ia e whaftai e le tua e le I manu malo le I eise kaum whai ki Apollo I kaum whai whako I lalo o ngi kangaka ia e whawhekai e le kua ia o lo o whesoso ani mai pea ia tia whaftai fo I le tua ono o lona whaatasi ia tia u le aso ma le aso I whi au manga luenga ia o lo o manuia le nei tu ia tia au ia maisere to o lua ia ma le fine o lo o manuia lawa mātou I le nofa ma le anga lei o le tua ia a fo tariton o le manga ia le awa o le masinga fōke le ropo o le vai aso le e o po se me o le vai aso le o le kuunga wa le fua pe ke o sao mai au pea ia e mau ki ngoa fo ia e alu fo I fer fani mar champing e mau ki ngoa fo ia e alu fer fani mar champing o kausa ngai fa le kua ma ngai lo va ai e kuilungo o inga le o video le ngai o va o le a ku ni kausanga e fia kolu wa fo papa iai o le va ala o le lua o I me va alu pelele me kausanga le ke su kasi va o le a kemu ni kausanga so le ia ngai o ke va ku fo I komiki le fa fo inga ia e ku va kamasa o kamai kamasa o kamai o kele o komiki nga whaia fua I kuunga o komiki nga sa o kangaka sa le ere I alo sewa ere kapkengi fua a lena ua mangai o kere o maua le ngoa sko inga ia o wha pe o skua pale fua I sa umi wakia ia o le whai mo plesking ia o kamase a kamanga ia o e kasi fua o kapkengi o masangi kuunga wa wai loa fua woi lo fo I me kukupu I kemi whai kuunga ia o la uwa maka kula maro wha alongolongo I le ila e manga il kuunga kausanga lea le waku sao ia ka ngaka ua masangi I kuunga wa e ngake whakauka ia le ka kuunga wa ni kausanga ia e le fo I peani e fo ingi jet ski whaalavi I ge I manga fo I arka kuunga ngi kausanga ia ai koe whaalavi ala wali inga malako wa afinga ia e paul me ia kalo I le ia kaungu umali manguia ia sisinga fua kukuila ia ai le ngaka fo I lea o mea uma o le a
whaia I le kākou a mafuafuanga o le fua. Ia whapengaonga I le anga lei o le kua ina ia whaasao ma wha lei le tau I le aso I le ngata fui le o le kākou kuunga wa fo I le tausanga. Ia I le anganga o le tua ia mua le wa le fani. Ia loke e lau kala sao e alu felfangi ma champigny o kausangani ia o ko mamanga I sunga I kapkengi ia maua umo ngu kai kasi o fa penga o le a kuku ngi ngai kausanga ia o ko mamanga au foi songa ngau kere ai fai le sa moe yo o ko ia no wa fai le sa ko moe malo lo le yo le asole io ko akwe alo le wa mo ko ke le malo si lo ia o le ia ia manguir ku nga wa ele ngaka ia va pele si single nga va ia America I kongo si o tato tunu ene nga tai leo ka va yo le tato fu o America Samoa ia ele nei tau sanga le ngai kau sanga ia o le vi inga na ma fa tai ia e ave I le tua ia pa talo fatu ia ele tato patalo fata tu pokala mai ne fefi I nisi fo yo ainga wo mai masani ia o lo mai mo mai le ne fefi mana tua pa mo mole awone ngaro ngashare le tato pol kalama ia I lunga le tato Facebook ia ma le tato YouTube ia I le ne fefi ia o tato pol kalama ho ne fefi ia ele tele tato pol kalama Fo tato pokalama ia e whaalongolongo I le nganga o le tua I te mi whai le tato whaasoa ia o le ale mea o le tato sa ili e ala I le tato wha malo sini ne fiafi ia o le mea na e ngatai ia e tato te whaalongolongo I le nganga o le tua ia o tari tonu ia ere o ini forforanga po ini whamanatu le ne aso ia si so ai atupe e nisi ia ole atana na sa whaali aturunga ia ole tausanga nei ia ole masinga kua fia tolua nei vai aso ia ona whaiela I ole pongtanga ole Assembly of God ao America ia e whai maila I mato I le Bay Area ia e hosta e le Bay Area ia le maftanga le pol pongtanga le ia aperila le aso lufulu wat ia I le aso lua ia e lua vai aso le aso momo ia o pongtanga hoinga le tu inga ia ma fai fi au ia o le vai aso longo ia fongo au o le Assembly ia mai kalisia ia le o le atu ina tuilunga na ia tau mata mai I le aso ia o le aso aperila lufulu wat ia e o atu ia me le aso lua le lua me ia I Vecoville ia I ngei California ia a whai tere I le stala ia te mine taona e le stala ia le la tu ina tulunga
Ia, orina. Ia, a whai e te malanga mai fo'ima e te sau e awa i le tātou fon. Ia, whaftai le tua, ia, o nā whaina a maua lea wanua tātou te whailoa ai ai ma tātou tātara no. Ia, ma tātou whatarofa, a wane i e mai te sau e te whatarofa, sau e introduce mai ai wa ai mai a te au lungo le tātou fongo, ia. Sau e introduce mai ma tau tātara no. Ia ma tātou whatarofa, sil whanau le atua e fellowship o ingane aua le fia mata isi. Pe e te rei loa au, pe e te loa sau. Sau e tātou tawhau ma tātou taratara noa, get to know each other, i le aso le tātou fongo. Ia, o le tantonu, ia, o le o tauna tātou o i le tātou whaamalosi le ne fiafi. Ia, e whaftaia i le atua. Ia, i la o tau nofo talo mai foi. Ia, ia te au foi. Molo ainga. Ia awale whaafoinga o le tātou polkalama. Ia o le mea mo ia i le o se mea whaingofi. Ia e whai o le kau kāmukanga o masingi. O isi kemi. Pe ia alu alu kau whaali i. Kau whaali i masingi. Ia e whaftai le atua. Ia e le potu ma le ata mai. Ia ma le mala malama. Ua i loa i fo i whaingi mea. Ua loa i whai masingi. Ia mo. Ma whai le kākou polkalama. Ia wan mea mo ia i anga amaka me polkalama. Ia e le ai ma se experience. I sa whaalangolango i le anganga o le atua. Ia matalo i le atua e whaamala malama mai. Ma whaasino mai le whaingo o le polkalama. Ia i lungo o le tātou polkalama. Le ala e watu e le whaftai ia e tātou ainga. Wō masangi i sunga i whawhengainga. Ia e kālesia. Whaftai la o tau nofo talo. Ia mo a umaro ainga. Ia awale whaafoenga ina o le tātou polkalama. Whaftai fo i le tua ono le malosi utu ina mai. E whapena o na su e ma whaitau e ilo na upu. Ia awase upu whaasoa mo oe ma ui le aso ma le aso. Pe ono whai atu ia e re whaingo fie. E whawhitai ai le tua e la ngona le mpa malosi mai o le anganga ono lo o tau talo. Amen. O lo o tau talo fo i le mafua ai ona. Maua ai pēr le awanoa tātou te mafuta i lunga le tātou polkalama i le ne fiafi. Ia e tari tonu. Ia o le a matal tātou wha malosi le ne fiafi. Ia o tātou wha malosi wa ia e le umi. Le umi tātou wha asoa le ne fiafi. Pe ono whai atu ia. Tātou te whaalangolango ai le atua. Ilo nanga ngā nā te. Launga ina le tātou mo. O wha malosi le ne fiafi. O sei mai a muli. Share tātou pokalama wha muli. I lunga le tātou Facebook. Ani ne fiafi. Ia. Waptai le tuaro mātou tamai le ne fiafi. Ia ole au sauni le li e folfola lo upu pe tala no ina i lau fionga pa ia. Le upu o umau ne saunia ia au wafo le ne fiafi ina ia whaamalo sie o mātou nganga mo mātou roto. I whai ma whaamanatu ia te i mātou. Pe whai fo i mo soswani ia te i mātou. Nisi fo i o a inga. O uso o wō
o loo mafatia se agaga po se loto ia o lenei afiafi ia faapena ona o galo upu ia o matou loto mo matou finagalo ina ia matou lagona le fetalai mai o lau fio i lenei afiafi le alii e faamanuia i ou tagata o le a maua mai faalogologo mai i lau upu i lenei afiafi ina ia faapena ona ese agaga e faamalusia ina ia toe avatu le ola mo lau afio ma avea o Iesu ma talia oe o latou loto mo latou finagalo ina ia vea oe mo latou alii mo latou faaola ia le alii e faafetai lenei avanoa tāua ua matou maua o le a matou faalogologo i lau upu lenei afiafi i o lenei polokalama le alii e ma lau upu maua se agaga fou ma se loto fou e tuuina atu iā te oe ia o le viiga e faafoʻi tumau pea iā te oe ia iai le mana o lou afia o le alii e le agaga paia i luga o lou fauʻuga iā te aʻu i lau upu le alii e lenei afiafi ia auao matou ola faaleagaga lea le alii e faafetai i mea uma tumau iā te oe le viiga ona Iesu amene mamene ia viia le atua o le tatou upu faamalosi ua se faamalosi mo oe maʻu lenei afiafi o le a maua mai lea i le tusi a Ioane lona mataupu e fā amen Ioane lona mataupu e fā a o lona o Ioane lona mataupu e sefulu ma le fā John 14 verse 1 to 14 Ioane sefulu fā Ioane lona mataupu e sefulu ma le fā o lona faipumuamua se i o'o i le sefulu ma le fā ia o le a o faitauina faapea aua le atu vale o outou loto i o outou faatuatua i le atua ia faatuatua mai foʻi iā te aʻu e tele mea i nonofo ai i le maota o loʻu tamā ana leai ua ʻufai atu iā te outou o te alu e sauni se mea i nonofo ai outou a fai foʻi o te alu ma sauni se mea e nonofo ai outou o te toe sau o te talia foʻi outou ia faatasi ma ina ia i ai outou i le mea o te iai aʻu ua outou iloa le mea o te alu i ai ua outou iloa foʻi le ala ua fai mai tauma iā te ia le alii matou te lē iloa le mea e te maliu atu i ai matou te mafaia faapefea ona iloa o le ala ua fetalai atu Iesu iā te ia o aʻu nei le ala ma le upu moni ma le ola e lē alu atu lava se tasi i le tamā pe a lē ui mai iā te aʻu ana iloa e outou o po ua iloa foʻi e outou loʻu tamā e amata nei foʻi ona iloa o ia e outou tau te vaaia foʻi iā te ia ua fai mai Filipo iā te ia le alii ia e faailoa mai le tamā iā te matou ona ngata ai lea o matou manaʻo ua fetalai atu Iesu iā te ia Filipo ua leva ona ou ia ua leva ona ou ia iā te outou ae tou te leʻi iloa ea o lē ua vaai mai iā te aʻu ua vaai o ia i le tamā se a foʻi e te fai mai ai faailoa mai le tamā iā te imatou e te lē talitonu ea o aʻu o i totonu o le tamā foʻi o i totonu iā te aʻu o upu o te tautala atu ai iā te outou o te lē tautalafua na o aʻu a o le tamā o loo nofo i totonu iā te aʻu o ia lava na te faia ana galuega ia outou talitonu mai iā te aʻu o aʻu o i totonu o le tamā foʻi o i totonu iā te aʻu
A le o lea, ia o tau tari tonu mai ia i atea, ona o ia ngā ruenga. E moni, o te whai atu i ate o tō. O le tari tonu mai i atea, e whaia lava e ia o ngā ruenga, o te whaia. E whai foi e ia mea e sili i ia mea, aua, o te alu i loo tamā. O mea uma foi, tau te ole atu ai i loo ingoa, o te whaia lava, ina ia vi ia le tamā, ona o le atari. A whai tau te le, o le atu i se mea i loo ingoa, o te whaia lava. Amen. I vi ia le tua a. Ia o wha au tala o le tusi lea, whemai, o Yesu o le ala i le tamā. Jesus is the way to the Father. Amen. Ia. E afu, e mana ia, o lo whai mai Yesu, whai mai o ia, o le ala, ma le upomoni, ma le ora. I le sao atu, se tasi. I le tama, pe a le hui mai ia tia. O lono wino. A le ta, o ame ta tau te mana na oai. A e te talo i le atua. E te tauna e te talo i a Yesu. E tau ona ave uma o tātou mana onga. O mea tātou te mana na oai. I a Yesu. Ona vai e ilo lea o Yesu i le atua po olon tamā. Why? Because o Yesu o le ala. Na whema, i leo i atu sesi i le tamā. Pe a leo i mai i a Yesu. Amen. O longo wingo, o mea uma e tātou te talo ai, o mea uma tātou te mana na oai. E te tau na tātou talo i le tua. Amen. E tau na tātou te talo i a Yesu ke viso. Amen. O le fiafine. O le manatu. O le tātou whaasoa le nea fiafi. O le autu. O le tusi lea. O Yesu o le ala i le tamā. So we know Jesus is the way. O Yesu o le ala i le tamā. O le upumoni. Whaimai, o Yesu o le ala. O le upumoni. Ma le ola. So Jesus is the way. The truth. And the life. Tolu mea. Ia Yesu. A o le tātou manatu i le nea fiafi o le a tātou whaasoai. E te iloa moni Yesu lea e te au aunai. Amen. O le tātou manatu le nea fiafi whapea. E te iloa moni Yesu lea e te au aunai. Do you really know Jesus that you serve? Or Jesus that you know? Amen. E tātou te loa moni Yesu. Ua e iloa Yesu, e te iloa moni Yesu le e te talo ai. Le e te tāpua i. Amen. E tangata oro i loa Yesu. We have people that know Jesus, like most of everybody in the world know Jesus. They know who he is. O te atu whaanunga e tala i a Yesu. O Yesu o le ali whaola.
sa maliu i lunga o le sa tau. O Yesu sa savali i lunga o le vai. O Yesu sa faa pupula mata o le tau aso. O Yesu sa faa tūlai le pipili. O Yesu sa faa malolo ina mai. O Yesu fo i sa wala awina ia i fo. O i fo linga wala awi Yesu. O oe, Yesu le wala awina o e tingalua i lona ngaluenga. Yesu le musu atu ia te o i le aso ma le aso. E awal whaia le mea na e te whaia. Yesu le. Amen. O Yesu fo le sa fasi. Le sa feango i te leo tangata. Wa ai alalo i te leo tangata. O Yesu le tatou te iloa. O le mea moni a male upu moni. Na o le tatou iloa o Yesu. Ai tatou te re ola mo Yesu. Amen. We know Jesus. We know who he is. He is God. He came down in this world, died for you and me. We heard a lot of stories. And that's how we know Jesus, because from the Bible. So of course we know Jesus. Aole fasili. O tatou ola mo Yesu. O tatou ola mo Yesu. E ese le ilo Yesu. Ese lo ola mo Yesu. Amen. Le fiafini. E to tele tatou e ilo Yesu. E to tele tangata i lo Yesu. Ai le ola mo Yesu. We need to know Jesus. Amen. And live with Jesus. Ia tatou iloa Yesu. Ia tatou iloa ola fo'i mo Yesu. Watalo watu ia e usu matua. Ia tasen, malo tasen, fo mangia le tua ia te oiso, alo patu. E tele o tangata, e latou te iloa Yesu. Aile o ola mo Yesu, including myself, before. E tele o tatou, e fia i leo langa, ma whaitu ina naunga o leo langa. Ai lo Yesu. E o foi ka keusiango. E keusiango. E lo Yesu. Ai le ola mo Yesu. Amen. E ia ka ngaka o lei kongo o whanokanga. E lo Yesu. Ai le ola mo Yesu. E o fo ina i tangata o lo o lo i fafo mal whaotang. E lo Yesu. E le ola mo Yesu. Amen. A fo i ono Yesu. A fai i te lo Yesu. E te tau fo i ona e whaia uma tūlanga. Le lei ma le whaamaun. Ma le tau leia. E lo ai mātangi ai o ola Yesu i lo olanga. Amen. E fo i stangata. O i
Yesu. Ai ele o tari tonu. Yesu, ele o tari tonu ia Yesu. E hoi tangata e ola mo Yesu. Ai le fa tua ia Yesu. Amen. O le tatou o le fai upu le o te mana o tatou tale noa ni nefia. Me le tangata na feo ai mo Yesu. E loa Yesu. Amen. Ai masalo salo ia Yesu. Le la tatou fai tau ai. Me le tangata i loa Yesu. Fei loa ai mo Yesu. E alu i le roku i aso sa uma mawhai uma mea whaatu langa whaalot. Ai ele whaatu tua, ele moni le alofa. Mai masalo salo i le tua. Le la sa wai tonu i le tatou tiswai tau. Ia, le whai upo e fitu. Le la tatou talangoa le tangata ne o toma. O tatou sila fia foi le tangata ne o toma. Ue mangkuar kala fe me fo kwa kari konga koma nga uwai. Kusale mene e feo ai ma Yesu. Ai le tali tonua. E feo ai ma Yesu. Ai ma salo saloa. Ke ofo fo. Le fai mai fai upo lima. Oi le kako fai upo fa. Fai mai. Ua o tau i loa le mea o te aluai. Ua o tau i loa foi le ala. Kusa o le au so o Yesu. Nga wheo ai ma Yesu. Amen. Nga wheo ai ma Yesu. Nga waai i wawenga na whai e Yesu. Na whaalonga foi le o onga a Yesu. I lunga o le maunga, lunga o le vai, au kafa o le mkawhanga, te ue a tea. E le ai masha o onga a le Yesu e le imisi onga whaalongo e le au so. Pa iat, e le i loa a Yesu sole. E peio ka kou, ka ke whaalongo pea, ka ke whaalongo pea i le upu. Ai kako ke masalo salo ai le kua. Amen. E o mai no fai nga ka o le olanga. Mo poponga. Pe le kali mai fo i le kua i au manga onga. E fisiri nia lo le kua. Awa ngia o kako pe o koma. Nga le o le loku makapua i le kua. Masisi i o kako lima. Ai masalo salo ai le li. Amen. E te loa moni Yesu lea e te au onai. Do you really know Jesus that you serving? E ke le mawhai onga e sau ka waso i ngā luenga le tua. Amen. E te tau ona e sau. E te lia Yesu e veo mau whaola. Malou loto tari tonu i le tua. Amen. O le fai mai Yesu. Fai mai. Ua o tau i loa. Le mea o te alu i ai. The reason why Jesus is saying this, because he already talked to them about it. Amen. O lawa uma ona fai ai. Fai mai. You know the way to the place where I am going. Ele te fai Yesu ia tala. Ele te fai Yesu le tala lea.
Ona lea, ona wa uma ona whai ai. Pa mai ua o tau I loa le ala, I le mea o te alu I ai. Ia, ai saulo ma le fesili. Saulo ma le fesili o le kangaka ai masalo salo. Le mea fo inga le whaikaringa. Ai le whaalongo. Kusa e musu e whaalongo. Kusa o la ikaringa. Ai musu e whaalongo. Alala fai mai le fai upo e ono. Fai mai le fai upo e ono. O rei, fai mai le fai siria. Ka kowo mo siria koma. Fai mai le siria koma. Fai mai. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Ka ilo e se whaalongonga Yesu le ngā kaimia. Ka le lopo le mea kau Yesu peng kau Yesu kama ika. Anga pa umai. Anga pa umai o ele fesiri mai e koma. Pawa. Mako kere ilo le mea le ke aluai. E me kere ka ua mai. Alewa uma. Nga whai aku ngi ale kala. Ka lor whaka ko ese ka ko ima. Whai ei ma awai. O le asau whalongo. O le asau whalongo nga pe a whai ua e. Awaku. Ka lai aku. Ai sau a mal fesiri. Fesiri mo mel ka ngaka e rei whalongo. E lua me ngai ai. O le whalongo. Mar kofo. Le mea koma leu whai. E whai o le whalongo. E pei o le kofo Yesu. Le whai mai. Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Whai mai. Le li e. Ma tau te le I loa le mea e te maliu atu I ai. E whape whea la ona mātou I loa le ala. Whai upo lima. A lenga whai mai Yesu. Ua o tau I loa le ala I le mea o te alu atu ai. Amen. Kusa ka ngaka o le I loa Yesu. O le I loa Yesu. Ai le tari tonu ia Yesu. He walked with him. Amen. He talked with him. He ate with him. Amen. And still don't believe. Masalo salo. Le karikong. Masalo salo. Alala tali Yesu. Whai mai. Ua tali atu Yesu ia te ia. Whai mai. O au nei le ala. Male upumoni. Male ora. E le alu atu se tasi. E le alu atu se isi. I le tama. Pe a le ui mai ia te. Amen. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to me or comes to the Father except through me. Rofai mai Yesu. O a o le ala o pumoni maleola. Kusa o lenga fai loa Yesu. I le auso. I le awali ia. O le la alu le meolo o iailon tama. Ai keilo. Wharong whaila ere kala Yesu nga whai ako. Hamai. Ana ua o tō I loa hau. Po ua
Po ua o tau I loa fo I lo tama. E a mata nei lawa ona o tau I loa o ia ma wa ai I a te ia. Fai upo e ongo. Fai mai fai upo e fiku. Fai mai. If you really know me, you will know my Father as well. Fai mai kala Yesu. Wa I loa le Yesu. Lele karikong winga o ni ikang ikang akang iyo koma. Leng fai mai Yesu. Anga e iloa monia. Ana o tau iloa monia. Tau te iloa lo tama. Fia kausanga masingang whaalongolongo le awa o ngā Yesu ke viso. So le aile whaalong kusa e sa oila le upu e whai talinga aile whaalong. Amen. E kelo e whape ngale o lang ni. E kako ke lo Yesu. E kake ola masalo salo o ia Yesu. Wa uma o ngā maliu Yesu I longo sa tau. Ma ave o tātou a venga. Ai o mai popo ngā ma whaingata. So le masalo salo ai lea kua. Wa koe whesili ngi a lea kua. Amen. Wa kako sili ngi a lea kua. I longa wha maungi. Ma longa alofa. E le leile mele kake o mai e serve e whaile ngā luenga lea kua. A kako ke ola masalo salo I lea kua. Kako ke le karikongu I lea kua. Amen. E le mawhai o ngā kako mai I ngā kua kako ola I a Yesu. A kako masalo salo I a Yesu. A e ola mo Yesu. E te tau fo I ona e whaiele ngā luenga a Yesu. Amen. Ko wa ai ere kara Yesu mwhai. Whai mai. If you really know me, you will know my Father as well. O lera wa whai e lo Yesu. Po te wha petuai. From now on, you do know him and have seen him. Mai lewo to ilo ato ai mai a te au to ai le tama. He mai a Yesu o au ai te tonu o lo tama. O lo tama ho I o te tonu ia te. O upu fo I e whai atu. Ia te oto. Ele o na o upu mai I le tama. E o fo ila ia tātou. A tātou o e tā rai le whina ngalo Yesu. O mea uma o le anganga pa iyo I lo te tono o tātou. O le anganga pa iyo Yesu ke viso. O mea uma fo ila e tātou te tārai atu. O mea maile fo, o upo e maile fo fonga o le anganga pa iyo Yesu ke viso. It's not from you. It's from God. Le nei fo ia fiafi. A o wha soa akum wha malosi ati ati o ila fiafi nei. These are not my words. It's from God. Na o te talo I le atua. Mo so e atu I le atua I so soani ngaino na anganga pa ia I le upu. Mo oe mau le nea fiafi. Whaatanga ina upu mai ia te oe. E oa ni whaatanga ina upu e mai lo poto mo lo uiloa. Amen. Tatou mai e whairinga luenga le atua ma le tonu. Ame o tātou ora I a Yesu ma le tonu. Awani o tātou au na masau salo I le atua. Amen. Awa na o le loa o Yesu. Ai le ola mo Yesu.
Awa fo ina le sawe e tapua ia Yesu. Ai tele o malama ia Yesu. Ai fia malama ia Yesu. Fai taunu na upu. Read his word. E te malama atili ia Yesu ke biso. Malona fina ngalo. Ia. Nalu ala ia O leo wa uma ona. Fa matala atu e Yesu. Na fai atu Yesu ia koma inga ua le karikou koma. Malonga fesili ia Yesu. Le fesili koma fai ia Yesu mai. Mātou te lei loa le mea e te maliu atu ia. Le fa pefea la ona mātou I loa le ala. Fai atu lo me Yesu fai mai o au nei le ala ma le upumoni. Ma le ola. E le alu atu se isi ile tama pe a le ui mai ia tea. I am the way and the truth and the life. No one's come to the Father except through me. O le ra wa uma nga fa malama I Yesu. Wa le nga fa I Yesu. Fai mai anga o kou I loa. Po ua o kou I loa fo I lo tama. Fai mai ana ua o tou I loa. Ua o tou I loa fo I lo tama. O le mele anga fisiri koma. Why? O nga le te tau. Ma le fai mai Yesu. Me anga o kou I malama. Kusa le winga le kala. Ko kiki a fai aku Yesu. Ko ke fai wa I whaakasi maa. Iaso uma. Ko whaalongo I la o inga. La o watu I tangata. I lunga le maunga. Lunga le vai. Lunga le lafonga ele. Ai ke lau kou sila fia le meo ke aru. Ko kiki a fai mai wapenga Yesu. Le fai mai Yesu. Mai ana ua o tau I loa. Ale ngā whakasi mai Yesu. Amen. Ya. Maku fore ngā. Ya ai sau fo I malis kanga. Ya. Kako whaalongo la ka maro Filipo. Eo o fo ia Filipo la kou ia. Eo o fo ia Filipo. To. Ere kari kou fo. Ere inoa. Ka fe peanga wa unga ko kiki aso uma make fe wa ka ukala ia ko le upo le ko ai le mala mai le masalo e kala le fu spa wa fu kusanga uma fa ia ko le kala Yesu mai ana ua o tau I loa po ua o tau I loa fo I lo tama. Oi, mai ana ua o tau I loa. Ua o tau I loa fo I lo tama. E a mata nei lava ona o tau I loa o ia mawa ai ia te ia. Ia. Ai oso lo malonga sunga. Ai oso mai lo malonga sunga ngalea. Kamo Filipo. Oso mai lo malisiria karikong. Kusa o lai loa Yesu pe ongo whaiak. Ke leo kako. I kako ke loa Yesu. Alfesidi. Do you really know Jesus? Angang whaapea e ke ola mo Yesu. E ke loa Yesu. Pe ono whaiatu. E ese le loa Yesu. Ese le ola mo Yesu. Le rai whai mai I Filipo. Whai mai. Leli whaali mai ia le tama ia te I mātou. Ona mātou mālili e ai lea. Who are you? Anga o Yesu ka fe pe o Yesu o sisi kanga ka hoingan. Anga fasiri me fa pe Filipo ia ka ika mai. Leli
Whaali mai, ia le te mā ia te I mātou. Ona mātou mali lia ai lea. Really? So you tell me you want me to please you? Vai, o lisi le mea tātou a. Awani o tātou tamu whai. E please tangata. Rewa I whika ka maro Filipo. Koe menan ka mai ona mātou mali lia ai lea. Ka whewhe panga o Yesu ere o Yesu. O sisi ka haka. No, inga fuli aku apa mu. Ka whewhe panga pa u mai o ka kou lea. Tole. Ere uma mai so le e pakaripuki le u. Le mai. Ua leva ona o whai mai. Ua whai mai Filipo ia te ia. Leli ia. Whaali mai le tam, o whaali mai ia le tamā ia te I mātou. Ona mātou mali lia ai lea. Whai mai kara Filipo mai le whapālangi. Ka kuaku whapālangi e mānga I al whapālangi. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Good. I can ora kali Yesu ngoi. Megala Yesu. Jesus answered, don't you know me, Philip? Power. Kusara lewa upsidi aku ya Yesu, wa orkang haka le karikong. Wa orkang haka masar salu. Pero ka haka hunga le mo le fia poko. Ki nganga fa along mo le upo le akua. Ki nganga fola mai le upo le akua. Ma fau kua mai le olanga ma. Ai oso kulo mala ufia poko. Oso kulo ufia poko fa pe Lord. Show me the Father, and that will be enough for me. Kofo ya Yesu. Ai ke rona o kala Yesu. Fa me kala Yesu, ai oso me kala Yesu fe mai. Don't you know me, power? Kusa le me Yesu. Sa le power. Ke fai aku ni e ke sau ia sa le lok. E ke vivi mai ia ke. Ai ke le loa. Kusa ngai ke vivi mai ia ke o e ke le karikong ia ke. Ko fai mai la io fai mai Yesu. Even after I have been among you such a long time. Pero ai mai Yesu. Fa maongi me le loko. Fai le suluai. Lafonga male loko malie. Moli mau le anga le lei e Yesu fai le oranga. Pa ye. Tole ele karikonga e masaro salo. But don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time. E ese le lo Yesu. Ese le ola mo Yesu. Te lo anga pa u me se sa mo le fesidi mai Filip. Ia Filipo, wa le vanga paka. O le mele ke loa le ongo sa io, le ke leo le ongo sa io Yesu. Ke leo le ongo sa io Yesu. Onga o le ika o Yesu. Pe ongo vai ako, anga pa u mai o e mo po a u le tole. Ai no ngai ke loa, lo nge e halu aka kala. Ai no ngai ke loa o ke usu kai a uma. E whai la e stari le upu. E a oa kwa i o kou mama, ka mo whai e kou o langa. So le ai kou ki le kari kou mai. Kero, e oso le ika. E oso le ika.
Ai whawhekai e le whapengale a li whaola o Yesu. Mai. Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Kusa lewa o kinia. Lela o kinia mo ya Yesu le di ilo Filipo. Ai mai. Le levang ka ko feo. Ai kere o iloa. Alea foi le meu e foi mai whaahali kuia o e netu. Lo tama. Le foi mai. Even after I've been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. Lo fa Yesu, ai vai mai akia. We vai lo tama. Ko sawe lo markala Yesu mai. How can you say, show us the Father? Oi ke fai mai. So, o mea ke ofo. Ba ai wa venga Yesu. No. Whaalongo lea o onga Yesu. Sorry. Ai rei loa Yesu. Jesus always talk about the Father. Sorry, ai rei loa po ai re kuale, po ai kamale. Ko fa mai re Yesu mai. Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The word I said to you, I do not speak on my own authority. Whether it is the Father living in me who is doing his work. Are wo fokoi whaama, leu whaama mlama Yesu. A te wa ai mai a kia ua tō wa ai te ma. O hau e te tonu o lo te ma, o lo te ma o te tonu fo i a te. O upu fo e o te tautala atu ai. O upu mai o lo mai lo te ma. Te kako aku wha samu. He mai ua tali atu Yesu, Filipo e. Ua leva ona o iai i ate o tau. He mai, Filipo e. Ua leva ona o iai i ate o tau. Ai e te lei loa ea. Amen. O le ua vaai mai i atea. Ua vaai o ia i le tama. Ai se ala ua e fai mai ai. Whaahali mai le tama i ate i matou. Ai paha e lo maripo. Sali, ia wawenga mea li koi kiki we e vaai a ua venga. We whaalongo i la oa kui upu. I ka moku o ka ngaka, i runga le maunga. Runga le vai. I ke whaalongo so o karangoa aku mawa aku lo kama. Ale ai ke vesili mai. Roa winga i ke le kariko. Awange i whaalea o ngā ingaro tinga inga ki aru kapua i rea kua. Ma whai ma e ke anu i roku i a sa Ma whai a umatu langa wha e karisia. Ai ke masalo i rea tua. Amen. Kusa i rea se senga o e ma o lo mo ili mele. Ma le tangata o lo fie pe i meo le lalulang. O le ngaluenga lea tua, a e sau e te au auna i lea tua. Sau ma le mauti noa ua e ilo le fina ngalo lea tua. O le ngaluenga lea tua, ma le fina ngalo lea tua, e le whaipongi sa inga wha muli muli. Amen. E kere alu pongi sa fo i lea tua.
ia e iloa le atua le te tapua'i. Ia e malama ma e iloa ma e tanitonu ma lou fa'atua i le atua le te au na iai. Aua ni o tātou o masausalo i le atua. O mawhatianga mpopo ngā moha so leo langa. O mea i e whitai ma tātou leo langa, pai pea. E aua nei a lea le te tele mai ma malolosi mai o popo ngā. Ma whainga tāo leo langa. Ma mea e te le taritonua i le atua, ma e whisiringia i le atua. Amen. Aua. Amen. Koe whai maira i o Yesu, Whai mai. Filipoe, ua lewa ona ou i ai i a te o tau. Ae e te le i loa ea. O le ua wa ai mai i a te au. Ua wa ai o i e le tama. Ai se ala ua e whai mai ai. Whahali mai le tama i a te mato. Kusa lawa umanga whai a Yesu. O mea umangi. Ie whesiri e lawa li ko luai. Wa umanga wha kala ngoa i ma wa o kua i ma whai loa ko e Yesu i ai lako. Ala whai Yesu. A tau wa ai mai a tia. O le po o tau o lo wa ai mai a tia. O tau wa ai li tama. Ko whai akua i lola i ma Yesu i leo i leo Filipo. Ai se ala le mea o e a whai mai ai. Whaali mai le tama i a te imato. Kusa lawa i loa le lei a Yesu. Tole. O le mkwa le kari kongu wala ngaka le asan. O le mkwa le kari kongu wala ngaka le o pao asan. E wa ai e alu e karangoa i a Yesu lungo ka penga whai langi so le ai le kari kongu. La e masar salo. La e masar salo. E kero, e le lei le fisiri. E le lei. Ai le anga le fisiri pe a wha walwale le fisiri. Sao le wha ipo se furu e wha pea. Pe mai Yesu. E te le i tari tonu ea. Kusa lewa umanga whai e su i a koma. E te le i loa ea. Ane wha whai e su i le li i leo Filipo. Le li i leo pawa. E te le i kari konua. E ka kalo mai e ke whimanga o so ngā ruenga ke ngalua i mō lea li ke ngalua i moa. Le ua wakur ki a kongu. A ngā e ke re kari kongu mai. Ani pao. Mō le lo Yesu. Ai le ola mo Yesu. Anga e ola mo Yesu pawa. Anga e ola mo Yesu. E ke re siringia Yesu. Ale mele e tol. Ko anga mai le loko. O pe ya o le kama hoi ngale. O pe ya o le kanga hoi ngale ali pao. O mongi lo. Ale ke re kare konga ali pao. Amen. Ia wa ke le ngau kako. Ke le o kako. E o i le loko. E o le loko. Aere e vivi i a Yesu. E ilo Yesu. E ilo fo i le aku. Tole e masa usalo i le akua sole. Amen. Sos ka ngaka e le ola mo le akua. E re kari kongu i le akua. Amen. O le whālau e kele la ukara. E ei fo i ka ngaka o le lulok. E masa usalo i le akua. Seriously. E fo i kemisa u whapenga e fo i au ia. O i loa le akua. O i loa lang whaarokanga. Ai sa masa usalo i le akua. Amen. Sa o masa usalo i le akua. Ai masa usalo ngai le akua sa koi fo i le uolang. Ngau koi fo i e wo koi alu koi whaia. Koi nga ngangu o le ulang.
Ka alo solo i lunga me ka alo i po ase kulo. Sua pala solo i kamano. Ia wan mea ngal ka unga ngal ka ngaka ko fo i lalang. O kere maa ka waku ngā mea. Anga le whaongongo le nganga pa i o le kua. Pe mai Yesu. E tire i tari tonu ea. O au i te tonu o au. O i te tonu o lo tamā. O le tamā foi o i te tonu i a tea. O upu ua o tau tala atu wai i a te o tau. O te le tau tala atu. Tau tala atu i lau lava pule. A o le tamā o lo i te tonu i a tea. O lo whaia e ia hana ngaruenga. Amen. Kusa lau whai aku Yesu. O au i te tonu o lo tamā. O lo tamā fo i ua i te tonu i a tea. A tau wa ai me fo i a tea. O tau wa ai i lo tamā. O upu fo i o te tautala atu wai. E le mai lava i lau pole. A le pole mai i lo tamā. Amen. E ke loa. A o nga sui o lo langa e koe sa we awi lo wola mo le li. Ma le wha maungi ma le taritonu. E te loa. E te tautalama. E i loa ele mamaru o le tua i lau tautala. O wamio. E i loa i oe le tangata. O sui e le tua le orang. O rousa vali e i loa i oe o le atali i o le tua. O mea o e whaia o sui uma mea mai le leanga i mele le. O mea na whai mai e le tua. O upu foi e te tautalai. O upu e sau mai le fofonga o le tua. Amen. O le tangata tali tonu le nā. O lo au auna i le atua ma le masalo salo. O le a le marolosi mai. O matangi maafā. I lausa walinga mo le tua. E te le fesilingia le atua. E te taritonu pea. E te whātua pea i le atua. Maro loto wha maoni. O loo ia i le atua i a te oe. Amen. Awa ni o tātou peo Filipo makoma. Mo me whea i ma Yesu. Ka pua i a Yesu i ase uma. Ai le karikongo i a Yesu. E le o ilo a Yesu. Ia. Saulo i le whai upu. Sumatas whai mai. Ia o tau taritonu mai ia i a tea. Kusa o mera ue. E pei o le ua alu le kaimi o Yesu. E hao aku. Ma whai wā venga. Amen. Ma whai wā venga. Ma koe ma liu i rungo sa karo inga ia. Sao oe, sao au ia maua sao lokonga ia ke oe. Maua sao lokonga ia ke au. Maua le wha maangaro o kako leanga ma kako se. A le pei o koe sau Yesu koe kawa ngau aku oe. So le pawa se karikongo ma ia. E ke ma whaianga e whaianga ngāmea. Can we do that? E ke whakama whai e whaise mele lei mo se kangaka. Alu mai lau marosi. Ai aku aere o popole mai ia ke oe. E le o kea mai le mele kau au ngangi koe. Wa yustio. Kama whai e kau a ngau i suire o rangal kangaka ngā. Pe ia maua whaise manguia e wha manguia ni ngā kangaka. Pe ke kam whai e koe whesoso angi. Koe help out.
O le mea mangi ia. Ai longa kako ke mawhai. Kusa o le wai loa le leia Yesu. E le karikongo le wali i lea. E le karikongo. A le wa pei wa koe au ngangi aku Yesu. Who are we? Who are we for Jesus to come and beg us? We're supposed to beg for Jesus, not all the way around. Amen. O Yesu sa maliu o sa tau ina ia tongi ina kokongi o kako ang sala. Ina ia maua ta tau le whao le tanga. Ale mene o ye, lewa koe sau Yesu e kaua ngangi aku kako. Lewa mai, ia o tau tari tonu mai ia tea. Kalo whai. Peo ngā whai aku anga pa, mai o se saa moa le, wale wang kau e whangu leu. Wale wang kau e le piki leu. Mamor saa moa, e ika kere e whakong so skaka. E peila le mele. O aku pea. Ai whawhetai a Yesu ilona. Ong sa. Ki nganga ki kele o kākou leanga. Ki nganga kele o mea se kākou ke whaia. E ongo sa i ale tua. Anga pa mai o sisi au kākou. O longo winga kake kero. Si longu. Longo winga kukuri. Pule au ko le me whai. Because it happened. Ele o ia kākou le ongo sa i le pelong sa. Le ia Yesu. Nobody have. He mai ia o tau tari tonu mai ia tea. O au o i te tonu o le tama. Vele fu koe whamakala. Lewa whaalua. Lewa koe kusa mere. Lua kau mawhai Yesu e kau mawhai e koe whaamamlama pēa. Whaamamlama pēa. Kau aku pēa. Malaunga aku pēa le upo Yesu ke viso. O mai ia. O mai le whaolatanga. O mai e te lia Yesu e abea maali ma whaola. O le e te sao ai le ola e whaababau. Amen. E le alu atu se tasi le tama pe ale ui mai i a tia o ai o Yesu ke miso. Pe ona vai atu. E ese le ilo o Yesu. Ese le ola mo Yesu. Amen. Le fai mai. Ke whaua fai mai. Ia o tautari tonu mai ia tia. O au o i te tonu o le tamā. O le tamā foi o i te tonu ia tia. A le o lea. Ko whaarongo mai lani mere a fai mai. A le o lea. Ia o tautari tonu mai ona o ia ngā luenga. Mai, a le o lea. Ia o tautari tonu mai ona o ia ngā luenga. Kusa lofa aku Yesu, a le ko le karikong. Karikong o mai mei o ke whaia. A ba venga i ngā whaia Yesu. A sa wali o Yesu runga le vai, ai mango koi la rok malo peket. We vai a peket. E loa Yesu. E loa Yesu. E masao salo ia Yesu. Alanga masao salo nga. Lenga. Mango koi le vai. Nga kasi ale angi mere makangia. Kusa. Ora kaiminang sa vali ia. Ia pekeru lunga le vai. Ia Yesu. Nga ia makangi. Ola ia makangi. E whapengale o langa ngei. E kako ke ola mo Yesu. Mai lo Yesu ma whaia lo whingaro. But they still storm. O iai ale matangi. I
le vao tātou mo Yesu. O leo langa nei, e tātou te tapuai ma ave o tātou ola mo Yesu. Ma lea tua ma whai alo whini ngalo. Ai ai a whaapi tā uli ma whai ngata e o mai leo langa. Nere, tātou tari tonu ia Yesu. Tari tonu ia Yesu. Kusa leo whai Yesu, a le kou le karikou mai. Wha mara mole. Karikou mai nei ang o whaia. Olima mai, a leo lea, ia o tau tari tonu mai, tari tonu mai, ona o ia nganuenga. Sauro marwha upa sumalua, whai mai, o le upu mani lava, o te tau watu i ate o tau, o le e tari tonu mai i ate au, na te whaia nganuenga o te whaia. Amen. E te loa. This is the other thing. E i tangata o tātou. E loa Yesu. Amen. E tari tonu ia Yesu. Ai re whaia whina ngalo o Yesu. Most of all, of us, we know Jesus is, we believe Jesus, but we don't do Jesus' work. Now le tatou loa matariton, e ese, pe ono whai atu, e ese la wiloa o Yesu. Ese la wola mo Yesu. Ese fo ilo whai o whina ngalo Yesu. Hallelujah, in the name of Jesus. Vi ia le atu o ilona upu. Ta whtaia ngā pa ia. O tātou, e loa Yesu, taritonu fo ia Yesu. Ai au ngakae whai le whina ngalo Yesu. Amen. O le māngai e o se tangata. E loa Yesu. E ola mo Yesu. Koe fie fie whaile ngā ruenga Yesu. Le hoi mai. He mai. O le upu moni lava. O te tau atu i a te otou. O le e tari tomu mai i a te au. Na te whaia ngā ruenga o te whaia. O a ngā ruenga Yesu. Ale ngā lu Yesu e kālai. Whailanga misionga. Whailoa i tangata o ia o le ala upu moni ma le ola. A Yesu le ngō sai kako winga mo kako amionga mākanga. A Yesu le o ngā le alofa le ke alofa ku ye mākikiwa. A le alofa le o Yesu. E le whatapula aina lo nalofa. E te taula ia i tato. O na taritonu i atua. Ma whaia le whina ngalo o i ma loa le atua. Ma whaia le whina ngalo. Amen. Like I said, we believe. O kere ka koe karikongu i a Yesu. A ere o whaia le whina ngalo o Yesu. Ere o whaia le ngalo wenga olea. Alu e kālai. Alu e kālai aku Yesu. I kangaka. Wha malosi. Fesosoangi. Alofa. Amen. Pe ono whai atu. O le ngalu, le vai tauri nei. O le ngalu wenga wawe lea o le kālai. Because o le māpokalama ma si au tōrua. A umolo ainga. O le tātou pokalama. O le tālai o le whina ngalo Yesu ke viso. E tālai atu le upu o le ola o Yesu ke viso.
E whai mo fia e sala lau solo aku i le laulang. Amen. Pe ko kasi la pe ko lua pe ko kolu ka ngaka e maka mai. Ai whaolahi ngai se ka ngaka. O le mea kauria le ngā le pōr kalamani ei. E le whai e se ko akele. E le whai e ka ngaka e maka mai. E whai le aluako le upo le atua. Kasi o le ka ngaka e ko kasi e maka mai. We never know. O le upo le atua le fiafine o le atu whaamarosia i lono o langa. Ma tu e tui na atu lono o langa. E a vea Yesu mo na li mo na whaola. Ma tu e sau e tari tonu. Ma whai le fina ngalo le atua. Amen. E te tau. E te tau o na tātou i loa Yesu. Ma tari tonu i a Yesu. Ma whai le fina ngalo Yesu. E rea o ngā le tātou i loa Yesu. Tari tonu i a Yesu. Ai le whai le fina ngalo Yesu. Amen. Whai mai. E whaia foi e ia ngā luenga. E sili i lo nei ngā luenga. Le whai upure me. A leo lea. I o tau tonu mai ono o ia ngā luenga. O leo pu moni lama. O te tau atu i a te o tau. O lea tari tonu mai i a te au. Nā te whaia ngā luenga. O te whaia. E whaia foi e ia ngā luenga. E sili i lo nei ngā luenga. Amen. A wā o te alu atu i le tama. O longa winga. E kaunga whaasini sili. O ngā luenga e kākou ke whaia mo Yesu ke wisa. Why? O ngā hoi la la alu Yesu i le tama. At this time, ne kaimiringei. Au kākou whakarikari persi ki anga mana fio mai o Yesu ke wiso. Ia whaia o kākou ngā luenga. O lea, ka lai ma sefe mai a nganga. Mai le ki a polo. Inga ia o mai e kalia Yesu. Ma maua le wha o tanga i a Yesu. A o le teime sa wale si tianga. Pe umati leo langa nei i lau soi fua ma lo uola. A i sao le tato uola. Loa nganga i leo la wha o vau. Ona o loa lofa. Ma ua e te sau e ave lo uola. E te taritonu. Ma ave lo uola i le tua. Ina i sao loa nganga. O lea. E te tau ona tato whai o tātou ngā ruenga. A o loo mua peo tātou mā losi taimi nei. Tane i o tātou ngā ruenga i taunga whai. Whe so soani i e o fia ai. A wala ka ngaka i e homeless. Whawhanga ia i lātou. Awe ai alu so soani ai. So soani mea le kalisia. Whai a mai lau roto malie. O le tino a Yesu. Amen. Aua nei whaia ona o le waai o tangata. Whaia ona ua e ola mo Yesu. E te loa Yesu. Ma ua e whaia le fina ngalo Yesu. Amen. Vi ia le tua. Tau le whai upe sunga tonu whai mai. O te whaia foi so o se mea tau te ole mai ai i lo ingoa. Amen. Te vai le leio Yesu. Ki nganga le kare kongu le wali i. Ki nganga kākou le kare kongu. Ki ngā fo i le kākou au ka kāe o whai le fina ngalo le atu. Alai alofa mai a Yesu. E whai mai Yesu, whai mai o te whai e fo i so se mea. Tau te ole mai ai i lo ingoa. Amen. Whai mai ina ia whaalia ai le mamalu o le tamā i le atali. A whai tau te ole atu i se mea i lo ingoa. O te whai alawa. Mei a whai tau te oi a whai tau te ole atu i se mea i lo ingoa. O te whai alawa.
Te vai le Yesu. Pa mai o le ale me tatu te o le atu ai le atua. I lona ingoa. Na te whai alawa. Pe te whaalonga tā i le atua. Pe te fia pe e whaire tu ina nau o le nei o langa. Pe e te aunga tā fo i le whaire fina ngalo o le atua. Pe o oe fo i le tangata whaolaina o le tangata keusiano. A e te aunga tā e whaire fina ngalo o le atua. O lofa mai a le atua i a te oe ma. Amen. Ia patalo fa tu fo i faltua po le sunga fo i whawhengainga. Ia lionga ia male faltua ia noa ia le tua God bless. Patalo fa tu i lo sunga whawhengainga au ia ma faltua ne fiafi. Tatu wa ai le maua lunga o le alofa o Yesu ke viso. Ki ngā ngai loa Yesu e le o lai loa Yesu. E ka ngaka o loko e le karikong. Nga le o mai a le loko, ai le o karikong. Lo le lei a Yesu, e ka ngaka e o mai le loko. Iaso sa uma. Ai le ola mo Yesu. Amen. Jesus know that we always go to church every Sunday. We know him. We know all about him. But we don't serve him truthfully. Amen. That's including all of us, including myself. E taimi o te le afo. I whamaoni e ia unga wenga mo Yesu Kiriso. Amen. E taimi o e whainga le o taule fi lang mo ilang ngona wai wakalela waa ko ia kakupoka lama se. E wale kaimi o ira ika ia kia. E wale kaimi o le whamawalunga ia kia. E wale kaimi wale o ira lofa ia kia. E wale kaimi o ke pepelo ai. E wale kaimi o le whai ai mea sa o promise ai. Ai a lofa mai a Yesu ia ke oe ma. E a lofa mai a Yesu. E whe mai. O a mea kou ke ole a kuai le ka maa. Do me. I will do it for you. Bewa ile maua rungo le a lofa o Yesu. O ka kou o ka ngaka e le lea ma le palapala i lumo o Yesu. I lumo o le a kua. Oi ma. Oi ka kou a lofa mai a Yesu. Amen. Sometimes I ask myself, sometimes I feel bad. O isi kaimi o ia kia ule langonga. Iwa ua sui leo langa ua whaame leo langa mo leri. Ma wha maungi. Ua kailoa mea sa o leiroa. Ua makanga o malamalam. Ho langonga inga le au. Le ki ngā. I felt so bad. Ho lea. Tatou mana tua lea lofa o Yesu ia te oe ma. Tatou ngā lulua e mare wha maoni. Amen. Tatou wha maoni mare wha tua i lea tua. O le nei o langa e ia wha fita uri. Amen. E ia wha fita uri. A o leu wha tua i lea tua. Ma le wha maoni, ma e tari tonu i lea tua. E maua e pe o e le malosi anga. E ke owe ka mai wha fita uri o leo ranga nei. E wha fita uri, e wha toftofonga e o natulanga tō yesterday. Amen. E sa e ta toftofoina i fo ia.
E sa o whawhetai le tua sa o le whaamai ai. Because this life, we're in the world, we're not in heaven yet. Amen. Awa ni o tātou wala wha pia mi o tonu. No. O tātou o tangata angasala. Tātou te se tātou te pa'u yaso uma. Ai awa ni o tātou whaamai ai. Tu lai ma te moe te patau lai le tua. Amen. Tātou tari tonu i le tua. O a me tātou te ole atuai. I tātou ole atu i le tua i le suafa o Yesu Kiriso. Poi mai. A whai tau te ole atu i se mea i lo ungo o te whai alava. O te whai a fo i so o se mea tau te ole mai ai i lo ungo. Ina ia whaalia ai le mamalu o le tamā i le atari. Amen. Ja, wat jij. Ja, van Malia natuurlijk zo. Weet je ook? Van Malia natuurlijk. Oh ja, oké, pastor. Awak kipot. Sa niya fo ya mawala mo ya. Wale fo ya laka Amerika ko fo mo ka ko ke feilo ya fa taitele lo sungal fa fi out. Amen. O tātou wā aire i le rofa o le atua. O le rofa na o le atua. E ao ia i tātou ona tātou alo lofa atua i isi tangata. Amen. Tātou ona sai i pōpua ngā. Ma me o mai le o langa ni. Tātou tuu i le atua. Wāfo i mea o le nai whaafenga tā i lau savalinga. Lau tau mawhai e sau e ave lo wona i le atua. Te talo ma le whaamaoni i le atua. Anga poni. Amen. Tu ulo loto i le atua. Te lia Yesu e avea mau whaaola. E tim, o le suma lia i e pēa o ngā isau. Ke roa e o ngā e ola mo Yesu. E sele maa neia. Amen. O whaafita uli fo i e whaingali sa maa sangi ngā happen pēa i a te oe. Yaso uma. Sa e fiu e so e se awale ke whaiak. O le kaingi e ki sa oe avero wola ma le whaamaoni. Wa e sala mō. Ma whaira fina ngalo le tua. O whaafita uli na sa maa sangi ang whalawe a oe. E mau maa li e tua. Pe a whai e te tari tonu ma le whaamaoni. Ma le whaatotua i le tua. Amen. E ofo i a umalo a inga. We have problem over and over and over and over. Ai kero, ke le whamanguianga le kua. Inga ua o sawe ave mo moro uola. Ina ia sui mo moro uola. La uolanga. E ave mo moro uolanga mo le tua. Ona o au o le ulu o le ainga. Ta tofo i ta maa. Ai whaalongolongo mai le afiafi nei. A whai oro e tau mawhai e sau e avero wola i le tua tama. Marau ainga. Ia mua ona e alu ave mua moro wola i le tua. Amen. O oe o le ulu o le ainga. Amen. Sala mua oe ma e sau e avero wola i le tua. Ma le wha maoni. A o lauto o lua ma lau whanau. O le anga lua e le anga pa ia o le tua. O mea e te whaia, o le a whaatai e ilo to lua malo whanau. Amen. E whawhetai e la i le tua. Ona ua o whai se whiwhiringa sa o mo au malo ainga. Sau e avero ainga. Tama, sau.
Aua e te popole I mea tupu mai tua. Aua e te popole I tala. Aua e te popole poame. Aua te popole. A e alofa I tama. A e alofa I a te oe malau to lua malau whanau. Sau e avero ora tama I le tua. Sau e salamo ma avero ora ma talia Yesu. Au mai lo wainga. Amen. O mai au mai o tatu ainga e ape I le tua. E leo se mea lelei. O le anu watu o le tamai le afi. Toi alu watu e ma le to lua. Toi alu watu e ma le whanau. I'm sorry, but it's the truth. Amen. E leo se tūlanga lei. Amen. E leo se tūlanga lei. Tātou fo I le whanau. Amen. A tātou fo I le whanau. A whai o nai te whaola. Ngai te whaola. A lo e tamu whai au mai o mātua. Keep praying. Keep praying. Kuli vai I le atua. Tu o pēa o mātua. Lisi le mea ta tātou mātua. Amen. Sometimes we need to hear what our kids want to tell us. Amen. E leo se merele. O leo le whanau le ola le whaavau. Ai o tātou mātua I le mālaia. I leo se merele. A o le mānaia. O leo mai uma o tātou ainga. E alo tātou ola I le atua. Ma whaia le whina ngalo le atua. Ma whaatali tali. Le toia whio mai o Yesu ma lana siktiang. I le aupa ia. E a waku kako. E kako ke o uma. Amen. O le whiawhianga ngai lo roto o na ua o whaia se whiwhiringa sa o mo au waia. Ma lau tōlua ma lau whanau. I ignore everything that what's happened behind me. Amen. Sa o sui mea uma. Sui le si o manga sa o iai. Sui mea sa o wewai. Mea uma sa o fia I meri o langa nei. Sui. Amen. I didn't care. Sa o le popole ai ni tala mani ulanga mania. Ya. O le ulanga sa maka ngaka ubalea. Sa whaia o mamea ula ma isi mea sa o ula foi mamea whapenga. Ai kero. Nga ukoe ngufua ma ukoe mahofau. Ma ukakaro I le aikoa. E sili akula usau e awelo wora I le akua ma koe kaukua le ngaluenga le akua ma whailo na pinga. Ma umaila uainga. A uke sao le ola le whaavau. Amen. I loo le popole I kalaka ngaka ma maa I kalaka ngaka ma maa alwa ai me yo kangaka. Ai ua ia u le ola le ai ua ia u le maalai le se oli malo ainga malo panga. That's not what I want. Ole a mata mai le afiafine. Fai sau whiwhiringa sa o mo le tua. O lo tatala mai pea a ao le tua ia te oe ma. A fai we whaalongolongo mai ne fiafi. E te mau miel whaao le tanga I le tua. Amen. Te talo I le tua. Tuli vai le tua ma le loto salamo. Mai wala au watu ia Yesu. Ue e salamo. A wina mai lo wanganga pa ia. E fio mai lo loto. Wa o te dia o Yesu e avea ma wali I mau whaao. Tai e o Yesu ke viso lo ainga. Fai o Yesu maulu o lo ainga. E te whaatonu, e te whaapoto, ma e te awai mai a te au lo ainga.
ina ia o savali ma le wha maoni ma le wha tuatua ia te o Yesu Kiriso. E tiro, o le taimi fo le nai fia e oli a ngelu o le langi. Amen. O lea. O a popo ngā, o a whaingata, o a whawhita uli le o lang nei, o na sai. Amen. O na sai tuli vai pe i le tua, te talo pe i le tua. Amen. Talo pe i le tua, e fisoso ani mai ai tātou, a wale tātou savalinga, a o tātou wola pe i le o lang nei. Wha moe le anganga pa i o le tua. Amen. A e ala wha i mai le tae au, ma le tae au, te talo i le tua. Talo e awina mai lo na nganga pa i e tatu te wa awa alua ma le nganga pa i o le atua. I le aso ma le aso, ina i o tātou tau mawhai, ina i o tātou mawhai au na te ele whili, maona mai lei, ro tau mawhai pēa, e wha se ia i tātou i le aso ma le aso. Amen. Ia o le tatan, ia o le tātou upu wha amalo sinai ne fiafi. Whaapitai tele lava i le atua, i le upu, o whaapenaua, whaima, whaamarusi au i a te oe le ne fiafi. Ia le ngata i le au ngā, i a te oe au ngā fo i a te au. Amen. Ia awale tātou savalinga. Ia, i le nei fo i whai unga o le nei vai aso. Ia, te tasi fo i se aso ia o no tātou. A mai e tui la ia i le weekend, ia ai whaftai tele lawa i le tua i le nefiafi, ia i lona upa soa, vi ia o le tua lo mātou tamā. Whaftai nganga pa ia lo mātou wheso soani sili. Whaftai nganga pa ia i lo whetalai mai i le nefiafi, i lo upu. E au ia i mātou na mātou i loa o Yesu Kiriso. Tari tonu ia te oe, ma whai alo whina ngalo le rie. Ta mawha ma ngalo ia te i mātou, ni au mātou se ma ni au mātou a leu i au runga le rie. Se mātou savalinga fo i wale tusa ai ma lau whina ngalo. A mea ia lau upu le nea fiafi, ina ia whapena anto i wha malo sia i au mātou tangata. Ina mawhai i mātou na mātou whaamalo losi pēa, ma au na atu pēa ma tali male tali tonu mo oe le rie. Ile nea whiawhi tamā, whamanuia i au tangata. Ile nea whiawhi e ala i lau upu. Ina ia whapena ona, ia ele mana o lau whio i lau upu i loto mwhina ngalo, o au tangata, o le a maua maile nei polkalama. E toi mata i nai, i le nei pō, po le nei aso. Le aleri ie, te mi fo i la mātou sahuni e tō whae, ma malolo i le nei pō. Talo atu i lau whio, whapena ana e pui malu ia te i mātou, au lia le aso a te au maua se o mātou walafo. Iau le vi inga, wha i mtu mau pēr ia te oe. E le suafa manu malo i Yesu Kiriso. Amene, mamene. Ia vi ia le tua. Ia e whaftai le tua. Ia. Le ne fiafi tautonu. Ia ua whamanuia lau tangata i ne fiafi. Ia le upa malosi le tua ne fiafi. Ia wane ngalo. Ia le tātou Paul Kalama i le aso tonai. Le aso tonai nei. Le te masangi. I le itula e ono i le fiafi. Ia ma le sunga ia tala lei. Esekia mai Amerika Samoa. Ia peo no whai atu. Ia se tangata e whisau runga le tātou Pokalama. E whaasoa runga le tātou Pokalama. Bili mai ia. Bili mai ia i runga le Facebook. Ia pe se wakupol me ua i runga i lau ngu me lale ngau kangu. E te bili mai ia. Pe te whisau e whaasoa i runga le tātou Pokalama. Ia pe fai sau moli mau. Ile anga lea ora ungu mela na wa ilunga. Te bidi mai e. Ia e tata taranoa. Ia ma whapito se aso. Ia e o lea wanoa le aso. Ia ke longa le aso ngafua aso lua ma le aso lulu. Ia o aso ia aso wanoa. Ia ele mo e se taimi o le aso tofi. Ia
tele ano tuai no uma never mai le o le tātou pokalama le iwa a whape te fia sau le songofua a solua ma le solu ia lo o le tātou pokalama e maka le iwa le po e fua nga i le taimi te mana wa mai ai ia au le a e te fia ia o loa wa noa fo i le astonai ia e te sau e tātou te pe tātou te wa tolu fo ia ma le sunga le au nei atala le mai tutuila ia pe o no fai atu o le tātou pokalama o lunga o le tātou pokalama na o le whorwhoranga ina o le upu a Yesu ke viso i lunga o le tātou pokalama i le whai haini tautala ini tari tonunga po ni wafa e ka lesia po le tātou nunga o le ka lesia ma le ka lesia no e le afo e le whaia le nātūranga i lunga o tātou pokalama o no nei pokalama is for everybody pe ke loka iki, pe ke loko sampli, pe ke loko pope, pe ke loko polearko inga e kālesia ngai ke loko ai o le kākou pokalama e alu ako e whakakau i a kākou umalawa onga fo i onga le suafa o Yesu le kākou e kala i e launga ina e le launga ina ai e se senga o e kālesia po le se senga o karikongunga ma tūranga whapenga e le whai ai ia meanga i lungo le tātou pokalama ia ai le manao i le se meo i ai le se meo i ai o te leo tau mawhai la tau mawhai e teu le vā po sisi no na o lea o le main point o le pokalama nei o le tala i nātu o le fina ngalo Yesu ke viso tala i atu Yesu that's it au seisi ame ia family atu e le tali ia i lungo o tātou pokalama o lea ai e sau mōli mau e te mana o te mōli mau ai le anga le lei ma le alofa o le atua i le mea o whai e le atua i loa langa ia let me know vili mai ia o na tātou tala noa ia other than that ia e whawhetai ia ma fo i le vi inga i le atua ia ono lo tau lango mai fo i lungo le tātou pokalama ia mamai mo mai le tātou i lungo le tātou pokalama o ne ingalo share le tātou pokalama e le ngate lea ia le tātou Facebook le tātou YouTube pe ono whai o lai sa o toa le tātou pokalama at the same time i lungo le YouTube ia ma le Facebook ia e hoi nei tangata o lo mātamata mai le temi nei i lungo le YouTube whaila o lo e mātamata mai pe e te fiaru se temi e search le pokalama i lungo le YouTube ia o lo o ilalo le ngo le Jesus is the answer po o the Wharaimo family ia whaila ia nga e halu ke kiriki ai mai makamaka ia wha mole subscribe le kako YouTube wha mole malo wawa malo whaalo ia ale nenda ia manguia te le lawa toe aso le neiva i aso ia ale ngate le ole weekend ia whamanuia ia ngā luenga o toe ia le aso ata heo ia whapenao na whaatasi atu le atua ia te utau le nea fiafi ia ale i whauma le tātou pokalama ia ole ia toe whatu wha atu ia ma i se uso moni fo ia tia ia o le sunga le au po le whaiwhi au ia li yonga i le nefiafi ia ma le whalitua o manu i tele le tua i lau sunga le whawhenga inga ma le whalitua talo i le li ia ma o se asa tātou te whailoa i ei ma tātou te mafuta ai ia ai manu i tele le neiva le nei weekend ia pe o toi le ola ma le malosi mai le tua o le whamanuia toi le tātou pokalama ia ai le whaumala le tātou pokalama ia e whātou whāhatu ia i le paso le pokalama ia i le tō fine ia fina i le nea fiafi ai fina we love you we really miss you talo i le atua ina ia whapena o na iai pēr le whaamalononga le atua ia te oe le tō fine ia po le paso le tātou pokalama i le nea fiafi so we like to say good night and we see you soon we love you fina o le ia whamanuia le atua i le nea fiafi ia o le tātou pokalama na i le nea fiafi
Ia wana i ngalo wha mole mole tue sia tatu pokalama. Amen. Ai whapena ona whamanuia le tua. Ia te oe le nefiafi. Ma rau wha alolo lawa. In Jesus' name, amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the